Dumelang, sanibonani, abusheni hello. Yena Thwasa Hendrix loyi. Namuntlha hi ya ka episode 3 ya USWIKOTISE kuyini. Hi la ku ya vona un'wanyana na yena n'wamabindzu loyi a endlaku tiko ra ka hina ri tshama ri sasekile hi mitirho ya yena leyi ya mavoko a hi endlaka. Ku twa to tala ni landzeni. Amukela ka episode 3 ya USWIKOTISE kuyini. Tanihileswi hi nga vula ni le ka ti-episode leti nga hundza ku ri lani hi famba hi tiva van'wamabindzu wa hina ku antswa handle ka ku dya nkarhi. A mi ri Mr va ti tivisa la aye Mr minjhani? Hi pfukile minjhani? Hi pfukile. Handle ka ku dya nkarhi byelani vayingiseri ku hi n'we mani ene mi dila hi yini? Okay, na mi xota vayingiseri xo sungula loyi i BORNWISE MHLONGO hi kumeka aka N'wamitwa aka N'wajayi. Mara tivisa hina artificial hi famba tindhawu leti hinkwato hi fika kun'wana na kun'wanyana. La ka khampani ya hina hi na tikhampani timbirhi leyi nga Vuhlayiseki electrical service provider yi tlhe yi va na Welding Masters. Aka Welding Masters hi dila hi security butlers, hi endla tigate, aka Vuhlayiseki hi xavisa material ya gezi laha hi tlhelaka hi xavisa na service ya yona. Ni kombela mi ni byela hi vuenti ku mi sungule njhani swilo leswi? Welding yi sungune hi katsongokatsongo swa ku tala swa koho swi sungune munhu a suka Joburg. Ni tirhi ku ni heta xikolo ni tsutsumela Joburg ku ya further ti-education where I furthered my education. A ni ri busy ka electrical engineering. Then I studied my electrical engineering, then ni endla training ya yoho ni va a qualified electrical engineer. Along the process ya electrical engineering hi hlangane na ti-chapters aka electrical leti ti require welding. Then ni fall in love na welding. Then loko ni fall in love na welding ntirho ni vuya kaya hi rin'wana masiku a ni fanele va na service leyi a ni fanele ni endlela vanhu gate yi tirha hi remote because already se a yi tirha hi gezi. Then ku laveke a cage ya gate, then a cage leyi a fanele welderiwa la a hi ri na michini wa welding. Then hi decide ku hi ti endlela hi nexe ku mali a yi nga tala ngopfu for contract liya, then a hi nga ta swi kota ku hira ti-external. Then because already se a ri na vutivi bya welding ni ve ni weldera cage liyani ku michini wu va safe, then hi endla progress gate yi va successful, then progress hinkwayo yi va successful. Then hi rin'wana masiku n'wana wa matsongo me a va na ku navela ku why ni nga n'wi endleli ti-butler because i tsakise hi the way ni nga weldisa so ivi se ni n'wi endlela ti-butler leti nga huma ni decide ku no let's make it different, ti nga fani na ta van'wanyana kumbexani hi nga va na market laha hi nga endla ti-butler ta different from leti a ti endliwa laha. Then ti-butler ta ti ve ti rhandziwa ngopfu hi vanhu laha ku ti rhandziwa ngopfu hi vanhu swi endle ku na me ni va motivated ku ingaku ni nga endla more. Then ni sungule ku maketa mhaka ya welding, then ni endla vanhu ti-butler to the point ya ku loko ni endla hi tape a ni endla swona vanhu va swi rhandza swinene. So va tirhi ku vanhu va karhi va swi rhandza swinene ni dlina se ni va na interest ya ku tala aka welding ku tlula hala ka gezi mara ku ve me Mi suka ka gezi. So along the way ti-custom ti va ti tala. Then rin'wana ra masiku ku fika a certain guy a ku i tsakisa hi leswi ni yingisaka swo butler tape ya mehe ya n'wi tsakisa. Ivi se ni ku no na khensa ivi se a ku a ni lava i ni endlela gate. Loko a lava ni n'wi endlela gate ni twa ni ri honored ku swilo ntirho wa mehe wu basile hi laha ni nga te okay a hi endleni gate. Ivi se hi endla gate yo sungula. Gate yo sungula yi ve yi attracta ti-customer ta ku tala. Se vanhu va ti byela ku swi munhu loyi i khala karhi a endla ti-butler hala Joni hikuva ni tshame ngopfu Joni. Then customer yo sungula yi lead to another customer, then rin'wana masiku ku fika mihisa n'wanyana ya lava inana ku no a lava ni n'wi pfuna hi ti-stop nonsense xin'wanyana ni endla ti-palisade, then from ti-palisade
swi rhandza hi vanhu swilo leswi. Then from there swi ve simple ku business ri ya amahlweni laha se business ri nga sungula ku establishiwa, vanhu va rhandza welding then na swi ngo mani ntirho lowa hina wa vo master hi laha se ni nga name business ni ku no it's welding masters inkomu. Se hi byeleni ti-challenges leti mi nga hlangana na tona loko mi karhi mi ri busy hi bindzu leri ra n'wina, hi tini ti-challenges? Loko hi vulavula hi mhaka ya ti-challenges leswi hi challenge-aka ngopfu aka mabindzu lama hi ma endlaka i mali. Lero handleni ka mali a ku na xilo xin'wana ni nga xi vulavulaka ku xa hi discourage, because hi nge vuli ku vanhu loko va ri va criticize lava nga koho va criticizaka va nga hi stopa, mara leswi nga hi stopaka permanently i mali, because xilo xin'wana na xin'wana xi lava mali. And then loko u nga zanga i nga kuma vanhu lava ku tshembaka hi mali ya vona i nge swi koti ku humelerisa business. Lero ku va i swi kota i ku va i kuma vanhu lava ku tshembaka va ku nyika mali i kota ku va endlela swilo leswi va swi lavaka, because vanhu swa va tikela ku investa hi mali ka swilo leswi va nga swi tshembeki. So ti-challenges leti hi nga hlangana na tona ni ngo vula ku hi ku komisa i mali, ni nge vulavuli hi vanhu na vhele vanhu va ta tshama va karhi va vulavula, van'wana va nga chuzeki business ra wena, mara at the end of the day leswi hi strugglisaka i mali. Ku loko a hi ri na mali ku na nkarhi lowu endlaku mafestere, loko mali a yi ri kona a hi ta endla mafastere ya tshama ya tele, then loko vanhu va ta a ya ha yimeli ku endla fastere hi va xavisela leri already ri nga kona. Loko vanhu va lava tibatla hi va xavisela leti already ti nga kona, mara ka nkarhi wa sweswi leswaku i fanele u yimela ku ta munhu na mali ya yehe, then i xava material i endla vanhu va ta vona leswiya. Ku ve ni loko nga ri mhaka sweswo a hi ta vulavula hi tshama hi swi endleni sweswo swi loko vanhu va ta minkarhi hinkwaswo hi na display va fika va chuza from display. That's why ni ku the only challenge ka nkarhi wa sweswi i mali. Se mi nga ni byela ku endzhaku ka mi navela ku tikuma mi ri kwini eka malembe lama taka? Okay, ta tlhelanyana ndzhaku ka liya ya ti-challenges, because as much as hi karhi hi vulavula some of the information yi tlhela ya back yi tsundzuxa. Yin'wana ya ti-challenges leti hi nga hlanganaka na toho hi ri ti-small enterprises i family. Family it's a big challenge loko i kuma ku i tswariwe ka muti lowu nga na background ya kala background ya business, a va support vision ya business, va lava ku vona karhi i tirha mulungu, and then ku ve ku tirha mulungu a va rhanga va cheka ku ka wena hi leswi i lavaka swona kumbe a hi leswi i lavaka swona na. So as a result ku dina ku va na conflict of interest aka wehe between wehe na family. Okay, ni ra jumpa le, let it be a topic for another day. Hi vuya ka xivutiso xa sweswi. Ni kombela mi tshemi xi rephrase. A ni ku mi navela ku mi navela ku tikuma mi fike kwini hi bindzu leri ra n'wina? Okay, hi ku tsakela ka mehe a ku ri ku hi rin'wana ra masiku hi va hi ri na workshop ya hina leyi hi tirhelaka yo whether va ri weather ya hi pfumelela kumbe a yi hi pfumeleli hi va hi karhi hi tirha vulavula hi ndhawu leyi nga workshop. Loko hi ri na workshop weather hi ku control hi control hi gezi. Then hi vulavula hi ku loko munhu u tikuma a ri na swilo swa leswi a ri na workshop yaleyo yi nga kulanyana enough ku a nga kota ku endla mintirho ya yena hinkwayo without disturbance ya vanhu, nga ri disturbance ya weather, hi nga kula fast. Loko hi va na ti-funds ta enough ku hi nga kota ku hi va na xitoko xa hina, hi nga ha yimeli ku stoka every now and then loko hi ri na custom. Na swa leswi ni hleketa ku swi nga va swi ri enough for business ra hina ku ri nga kula, because hi laha mi ti vona ku hi ri koho ka nkarhi lowu taka. Maybe ni nga tivi ku period ya njhani, because ku va hi tivekela period nkarhi wun'wana vutomi a byi confirm ya hina hi ti vekela period, mara vutomi byi confirm leswi byi vonaka swi ri right for wena. So hi ku tsakela ka mehe a ku ri swa leswi ku hi nga va na workshop hi va na xitoko hi kota ku loko vanhu va ta ku xaveni they buy we install, ku nga ri ku they buy they wait
we deliver. We don't want our customers to wait aka future. So mi nga ku yini eka munhu loyi a navelaku a ngo ha hi rin'wana ra masiku na swi navela ku fana na nkulukumba lowa wa vuhlayiseki? Okay, loko ku ri mhaka ya vanhu lava nga na ku navela ku va ti-entrepreneur, mi ngo ni yi veka hi entrepreneur regardless ya ku mina ni vuhlayiseki ni welding masters. Loko ku ri na munhu loyi a twaka a nga ku i lava ku va an entrepreneur, a vi a ri na xivono, ku nga ri xivono xa ku i xikope ka manimani kumbe xani manimani i na xivono, we i na mali a nga na mali, then i investa ka xivono xa yehe mara ku va swa wehe a nga benefit n'wini wa xivono. Swa leswi usually a swi tali ku humeleriseka, swi basini, swa endleka hi xinkarhana swi va fast mara we na mali mara swi nga endleka business ya nga ha ti komi ku ri ya kwihi. Lexi ni nga xi vulaka hi lexi, loko i ri na ku navela ku i tikuma entrepreneurship ka entrepreneurship, i fanele i swi tiva ku aka entrepreneurship ku na ti-challenges ta ku tala swinene. Ku na nkarhi wa dry, ku na nkarhi wa ku swilo swi blossoma, yona ti-season kahle hi ku komisa, and la ka ti-season letiya wa swi kota ku i nga va na business, ti-custom ti ku tala, ti khapa i nga ha swi koti na ku va i ti-controla kumbe i delivera hi nkarhi, but ni ku na nkarhi wa ku va dry, and loko se ku ri dry i vona ingaku business ra wena vanhu va ri tshikile. So leswi i fanele i swi twa ku loko la ta nghena ka business i fanele i tshama i ri ready for those seasons, ku loko yin'wana ya season yi ku fikela i ta endlisa ku yini, loko yin'wana season yi fika i ta endlisa ku yini, loko se i cinca i ta endlisa ku i fanele i kota ku hanya ka toho hinkwato ti-season letiya, because loko se ku ri dry hi laha vanhu va ku tala va luzaka hope, mara loko se mali yi tele va va na hope ya ku tala, no I'm doing this, mara loko se ku ri dry vanhu va tsutsuma. So i fanele va i ri ready ku i tiyimiserini ka swa leswo, hi laha vanhu van'wanyana va emphasizaka mhaka ya ku swi kahle ku va na business i karhi i tirha, kasi van'wanyana na vo va ta ku byela ku no loko i ze i la ta run business ra successful hambana na ku tirha vanhu van'wanyana, i tirha i concentrate ka business ra wena. Leswiyani swi endla hi vanhu lava va ku loko i la ta teka decision leya ku no sweswi ni ta tirha ni ti tirha a na ha tirhi munhu un'wanyana, swi vula ku la it takes determination, wa tiyimisela i ti byela ku xiyimo xin'wana na xin'wana xi nga ta hlangana na xona ni ready ku xi face ni tlhela ni xi khonga. Otherwise loko ku ri ku a wu ready for sweswo, a wu ready to start an entrepreneurship journey, hi ku komisa hi swona leswi ni nga swi vula ngopfu aka lava va lava ku sungula, ku loko ku ri ku va lava ku sungula a va ve va ri na ku tiyimisela, loko ku ri ve ni ku tiyimisela loko va langutini a swi kona na nkarhi a va na wona, rather they concentrate a lot aka ku tirha, va apply mintirho, and then va langutisa leswi nga ta kota ku va pfuna, because the journey a yi olovi, ya tika, yi lava a lot of determination. So before i pfala kombela mi nyika lava va nga tshukaka va tsakela ku mi ya va tirhela, mi va nyika tinamba foni na swilo hinkwaswo leswi lava nga mi kumaka kona. Okay. Ni ta nyiketa tinamba foni leti mi nga hi kumaka toho i ta WhatsApp, tlhela ti va ta ti-call leti ti nga 0784 728693. Ni ta ti hlaya nakambe 0784 728693, kumbe mi tihlanganisa na mina aka Facebook page ya hina ya BORNWISE MHLONGO vutlhari. Loko mi famba mi nghena ka BORNWISE MHLONGO vutlhari mi ta ni kuma, then mi vona na mintirho ya hina. Page ya vuhlayiseki yi koho, page ya welding masters yi koho. Loko mi nghena mi karhi mi ti searcha hi ndlela leyo mi ta va mi karhi mi vona mintirho ya hina hinkwayo, then loko mi ri na ku tsakela mi karhi mi inbox. Loko mi vona ku swa ti-Facebook swi ta mi tekela nkarhi, mi nga kota ku fika mi nghena hi tinamba foni ta mina, mi nghena ka WhatsApp mi ni inbox, and then ni ta mi komba mintirho ya hina ku vutisa hi mahala,
quotation aka nkarhi wa sweswi quotation i mahala hi ta mi endlela swa n'wehe na khensini master ku va mi hi nyikile nkarhi wa ku hi ta vulavula na n'wina a swi olovi vhele ku kuma amukeriweni mi hi byela lani mi nga sungula koho na swilo leswi na ti-challenges kahlekahle swilo hinkwaswo hi khensini hi nga ku xikwembu xi ngo mi nyika matimba leswaku mi nga tlheleli endzhaku mi ya mahlweni mi navela more and more and more lero hambi ko va na yini xi nga tshuki xi mi wisini se eka n'wehe vayingiseri na kombela leswaku mi ta va sapota kusuka ka gezi welding hinkwaswo mi swi twini danku